Hello friends, welcome back to another video. Then tonight say điều chule idong pa ham idong manu ham WhatsApp aloi ho WhatsApp chat PDF ham khana sumpi mi hexa thei hi ala sum izat pi ngai ham ti ho chu hin say điều hin je chun bula kon azon again hin ngai pi channel la tha ne lung se tan like share subscribe ning bol video no ken tiam we kipan masam kamin chula bunga hin kipan ka video ho bula kon azon again nehin ngai pe nen vet pe jeng ki pa thu ken se na channel a tha ni lung sit like share subscribe min bol video no en tiam ve direct panaten Friday ni hla sabat ki pat masanga hi mi khan in hin fonen cha ama hin in fonen amin howang in cha ka se lo de na in fonen cha hi pi hin se ham ti la bro sum mi ka pi in tin fraud hiya ama chu sum ka le la ki thei tham ti in dong na izat ham ka 20,000 ha i ti lang sanga fraud ham ka ti le mai nên xem trái video khát cái về in chỉ video chỉ pi in xem ham tile mi WhatsApp hack thei cái hack pi ding sum chỉ zat nei pi wala cái hack pi thei de ti na ta cho phone number ong ki pi Amazon phone number cho contact in contact cho chỉ pi in xem ham tile ki ho na phone number khát cái dong manu phone WhatsApp chat hack cái hack no me na ti en kapan cho hi nge cái hack pi de ti na ai mà cho you have to pay at once ti na iza kapi ngai am tin ama hin 20,000 ama sa pe na pay de na pay ding ti zo tang la ka bol chai te la 10,000 pay na bol ti na total 30,000 ti 30,000 a chu WhatsApp hack the na mi khat na chu khat pan chun ata asana sum athot hana 20,000 chu athot hin athot zowa chu khat pa chun nu menu number cho yong cho thot hen cho ala a hack he tai na a hack lo wang ken ka pon aman a hack pon na sum thot pa hello khat pa bo cho he a hack nu a cha cho a hack do lo ham yong ki he pon ai ma cha ga sei nom cho WhatsApp ti hoi hack thei Facebook bon na thil cho se hack thei na ai ma cha professional ngai hack dan dinga cho a hack ninga sum api hi ta ja cho khat pa chon a hack lo wang cho ki hello a hack te di hin a bol do lo hang wang ke point na chi wa chom khat zo wa hi pi na khat pan do sum thot zo wa khat pan bol ding a bol pe ham khat na cho alas na chi pi hin bo ha a phone number khat pa phone number cho hin block na hin block la khat pa to ki ho thei ta lo cha hi khat ga sei nom cho mien dong ma na ne ya nu me ha pasal ha ka ti na dong ma na ne ya ibang ata san lo achat ho kisen vet ding achat ho normal hena mi chi aga ki ho dairanga ki ho sanga achat ho i ma cha hello achat chu gam thata ko na ki chat tho wan cha chu tho ao chu ta san jo lo lung sit ngai lu ti wa cho bol dai eng wen na dong ma nei dai eng wen chu ka hin se hin ten cha ga se nom be chu la tia chu he nge WhatsApp ti ho cha ka sei banga chu hack the hena hack the hin exist ball the hin em an thor professional holding abo hin professional ta ball the holding abo hin e hon mi khatin professional ta min hacking langsang bola hacking langsang chp ho cho 30,000 naga acho the chu a hi lo wa hena aje chu ama hon risk nei ta mi hack a ball hin hack a ball wa akimat do nge wala a hin khu azila the na la hena tele a bol wa a hin mat do ham khat a hi lo la i thil ham khat i ti la ma cha yeng de na tele khat langa chiga ve na le Facebook ha WhatsApp nei pa hi angol la yong hi pon mi hack min mo kichip na hack ga hack thei a hi pon aji chu mi tam ta WhatsApp mang lo hi ki sei la from de na 100 na 10% or lo mai the WhatsApp mang lo bon wa man wen cha chu ga ve la chun hi banga min mang ta le si chunga mi India sungyong kat police chunga mi tam ma bon wa WhatsApp mangpa anei pa alo la WhatsApp nei pa chu mi khat bo hena aiwa athil sim do chu mi tam ten aman he amana chu bona khat tu pe na video thot ham kha lim thot ham alo chat bo la ima su pe na bona akwa control thei pa anei pa chu lung thim hat dan chu tilanga min ga amo he thea thil asim lo de tu chu ma hena e ti ki yola thil ga asim chu mi tam ta kiloi khom na mi tam ta man aman thil chu mi
bai thana ga hek thei tabanga thil ki sim lo di hen chang chu iga het do the hen na tele tia chu hi ta yong la hek thei hi chu a hi anan ai ma chu chiga a hek dinga ka sei banga chu sang som thu ho a mi khat whatsapp ga hek nga sum ga lo di chu professional mo wa ling an ha a bol thei ho dinga chu sang som thu a mi ga hek pi ding chu a bo ye ma da phat nei lo mai the na hacker ho dinga chu tabang ho chu min a hin sia tho a ko na chu aje chu mi tam ta in tu lai he whatsapp hack ti ha hol ji wa min asim hen na tabang hack the hen ka bol pi the hen ti a min sim hack the a hinai a hi poi ka ti pon a hin na a hi wa chu mi tam zo hin chi chu min chi lang pa le chu lung lut na hin nei pha na chu video hin sima ken ka hack the sum chi za nga ye ati a hung ki phong ji wa na ten la chun chi chu ga pi ten la sum pi chai la ma hon e block now chi chu fraud hi ti het nga we na tabanga chu whatsapp hen la i pilang hi ole mi hack whatsapp ka hack the i ma ka hack the sum chi za nga ye sum thum chu fraud hi ti het ning diu he na aje chu social media i ma na bol chu sum namu hen social monetize si la sum namu hen sum mu na chunga ti a chu min ti za ka bol pi ala sum ji za nga yen ne ki bol no ma ti ho chu a hi fraud hi nga na ki bol thei lo e min na sum chu la to na dinga bo chu min video sip he ti chu kain he sa ang ka ki pa na bula ko na zone ke nen ngai pe nen let pe je nang ki pa thu ken se ki pa